gore benaro re ban information to wan ban ko gor ala colonizers ke de la European no bika ben ka Africa bene ka Middle East to ko korgo mishi wolo bada benien ka Africa mente ka documentation ngo aken nyam beka la explorers bika ben explore ni moon Africa ci kana ben jek ko kan almost siga ben ka gotti chop ko diok ke ngwan siga ben la explorer siga ben la colonizers siga ben la researchers siga ben la missionaries te non record gotti to siga ben ga ka me siga ben ga nyam siga ben la explorers Chika Africa chikana ben explore. Rudi and Rogan dia led karo ka 15th century. But chika beno chika Africa ben gwe gwad mugwa, take a moon mugwa, take a people what very strong to let. But ngut ka jok. Ka char. Chuko nyoko ben ala slave traders. Chika robelinga king nite roi ka Africa. Meji kan slave trade ci kan nang kana buma te ko kor nang naro nak ka bot te ne tingade successful go te ka bom chu ko nang but ci kan gwe ne me very hard be je math chu kan goro on bika researchers ni bika na goro bika wore enough bika na ngaji o ngulo ko mo ngulo ko mo iriu ne ndi kon bela researchers ni kon kan jang anthropologists ni ko big culture ne ne to way of life din bikan ga ministry meji kan study kon ling lead magero de research ko be goro ba dor be ko research mi ci research ba kula banutin ba kula banu engage e ci kon ngaji metede gwa jana lañu kon Meji kana guji hard kana goro biga now lel biga now steady their belief system their way of life tentialan to ko ji Africa da ba jikan la boke Asia ani me kana guji chiko ngulel chika idea wo develop ko na ba religion chiru story ga ko ne kana gwar ko bong nu ken wona ga kan ji Arab ko nan ji Arab tan jel ko Quran kan ju Europe tan jel ka Bible le ci kan dial kan ga kay story ji Israel yu kan ko le bon modify yu kan Quran man goro ko le ban ci reyten mi ju kan ji Arab kan ji Europe kan dial ci ko kon page ci ji Africa ci kan ga page ci ji Arab ci ga na page ka ci ji Europe ci ga na page no an Arab kwa ci kan ni charnang tan changaj rudian cha kan ne redian ci ga ta ne redi charne ne de bor dio ji kan ko nak almost medan kan Islamic use kan force long ko de morji bay nak mi kan religion kan accept nyok lo kan bel mi charbo lo ci kan nok bolo ko bel mi char ka religion cha describe la o cha demonize yenen yeno mo te ye mo ka Black Friday ni ko ngone to kan dial kwa design ni tet mo parna ga bi ni char ko ngone kan dial larka nake ketet na mo charachu mindset mo chu to win up wona ko haman wa bene de Black Africa tan ba hamlo na ramicha da on dial jaw design ko ramicha ke bel mi char ko represent mi je donc da jen tele ne ko to wande char ne are dieno donc ci kan nak man mi ji kan gwe cha gwe jo ne hat no kabo na ko bom te bet therefore by religion by introduced after mechiga culture na tikane steady o ngude logo example kelde kono kan koro ko kon nora ko medien medan me gor no banar way karwade tele do mi ci meche to krelo ko mechiga gwak na ka 1929 ko jinwor ko resist tikan kwak te konte la kwak spiritual material tete ka gwak chigan ga delana o kan medan they were hunting our resource our spiritual power kan ten dialan kono te ko kon gor kan ka jene shwa down unden shwa kula nang
nang ne British yo te ne runti 82 ko dio chiram loy jo ke 2011 therefore mi gor kan roy karwade ci kan del nang mi ci ko gwang na ci kan ngai ci ko power no ri ci kan na la gog de na nget kan de kan instrument ne de ala kan bañ pin te lom de no nang je balaw nang ne British balaw te ko museum bi kan lo keep for all this time Shindaman dang me cha lo jok de tram shi gthi why you keep it for such a long time can you man no me dan de goro balo da ngai ngu chi kana wo kan tino mala power on trade ma don keep kan rundi ali mi kan o lo jok jam ko ken ka wai ni lenken kola kana goro bu kan dor ngai goro kan power source of your power e ngu bu kan ngai ko me dan e chi resistant mi di jek nyinga kana na ka ken wore te ngu di chi kana gwi chi chaga jo nyodo bo weapon en mon te ko bom te ten nan kan ga jam ko gor kan be kan wo ngaji mu trade ba chan receive ne je chan la ne jambal ne te chan ne je cha kam ne al kwa dang ro doctor da ro garma char kan kana gargai ne rek ko kan adam min chan nen ka take a picture mi chan nen no keep kan ka such a long time ngu da o live kan South Sudan ba kon independent be kan kulunu ke da o take research millet kan on it mi kan gor be kan kanten ke take bomb gor kan be kan kanten ke source of ngada no mobini tel ramichi gor shi investigate I'm very sure and time DOJ is not functioning ndang ko sha wo me da ne la na marga je dio tel mi la den tam jen two thing either te mi kan nang ten ke either ramme te ko bom me mer na ka dang jen ngunde ngi shi lu bom te point ngunde get a point dang ka la material and chala to ten ya to la jagore ba ka address je reason mi bega ka take care to in Africa to want to kan ganang tandi ngudo ka tin ka comment am kan ke lo jok tandi ji kan lo jok ko ay remo chap chuo parwite we kel ka Africa mi kan nang men porna ti kan ga wala kwa mi ka dong sia ngai bok Lumumba fu ngade freedom fighter dung Congo ji kan wang kan dissolve ka acid you can peleru de kel ku kan la lo jok here mi like some years la almost they kind of more than 15 years kan nang lu dien ga jok ku kan lo jok recently yeah again do mi kan dupte baga ka Mexico religion introduced jiti dial chiga tako yikan ngaj African ka religious chikan bijo Africa ka religious dut kan ko delo pal kan ko mi chawe chi ko na mele ken me be ku ko la kana saranda dol ka ko you can go mo factor kel mo gwa is by using nad spiritual realm mo ne ba ka colonize ke je ya resource ne chati dial chwa design by jogo nan ko de chaka no ngi mele nya dap chieng ne la ba jinang tun gwami te ka dap mi chara ke chagalat ke dap ka dap ko la very important ngwam valuable code available ko daka cha jek but mi chaw le ne je char lao cha le ne ti dial tele value chi mi de lo la bola mi dit cha value lu so ngwam da bo ne ga demon wona to ko ke o ke re cha ka je ke ti nyum wan let lo kana ka le na ka how they da be important ko we ko mi ti dial lo nga ka le tele je jen misleading ba yi jogu chu dier ga nyin wa ko no goru chang kwaro ko mete na no ne te gwa wi gortun chu wi de bodar ga nyin wi monotine tele ke lot ko di cha goru bi focus ka resource no ko ba mentality do ba divert ba jagwado dien o bo focus ka chicken bro kula parway bi resource no ko parway yenen menin we dien ngwa mentem kan kawai china pal to wang na nin ka pal na to wang na leb ka menin wite ko ken bare na Africa karwade ti dialam bo we dien kwan ka verify big religion big science big whatsoever you can go to temple society in affect mentally be affect physically be affect both spiritually in a dial now we char mo yor nar pinni te yemi bente ko ngune drama de la Africa gwa me chakalet lo ko du pal tele noise mu ku create be pegre do le noise de no mo himla won win na ka Africa ke lag barandan ke ni ngorto dokto ko ndoro al ka bolji protestant ke ngunu lo ko no ko ken dialan weji ken be jawdira
tele ko gwam jen different no mo ya jen ta ye baka ka ji Afrika ji Europe jen ta ye baka ka kon law goro je jen ku yene nen baka many even Christian ne me ban wor bin state ko ci ko British kan resist a goro ba ngaji mula kana logo ko de bana ko wore dien even Richard me che wocha rosay de che present ja lat ko bok ne cha gor mitira mo ko sociology ngeje me cha gor ko culture dung wora ci missionnaire no shoben it ideal chu very simple chala is medan ga tayidan kon wor medan they were very rigid michi ben ga violent by kini face ga violent be ni michi ben bo ci karo saranda ka ji moy gene ji ga chut jente ga jamwane te ga bil jog ne te ga mun moy kene ji kwa convert ne ji to nor but me jo ben ga religion ja jo yo kot moy na ga chudo jenen yene te ga jemes inshallah te ga joso inshallah te mu o chaw no ko ken cha ka ngaji dol ga lon ko jen me chit kano jen learning lead ko lead na ja steady ba ji kon ngaji mu gwa ka mu logu mo no ko bo ko lo breje gwa e ngaji gwa ka jen tan te na wi mon bo chiro go ene mi du bo bi steady wala ga ka jamo bom de te unit te nyuande te unit bi ko le face ya jenen de madie la ngadi mi longoro YouTube de bi subscribe take a very important point te bu kon ka latin ya mi jira mo goro bu ngai ngon re ko ngedro o chaji de misleader an changa ga lo raje 24/7 ka ngai men ngeji chudwal ko bi YouTube de be subscribe ko be information to one big sensitive in terms of religion, in terms of science, in terms of history. One of the politics. Bana tinyo one bana ka Latin ya be atemal.